ngasi pairiba topic se khoi time and distance haibisne sigi hairiba topic se kaidogi haira kana khoi SSC ka SSC SSC thaba matamda any competitive exam ama thaba matamda khoi masidagi dum sosoi soidana question arise lakwa question arise torpa topic amani aduna mayam sigi unit se yingsan view khutai na thon biganu adum mayam kan honamina si ada sigi topic si yam interesting oi bamna ko si unit gi time and distance haibi si ko kaidaw gyar kan khogi question se khoi kaidaw khogi variety ko khogi makhal makha gi question se lakani basida haidi khoina type question makhal khara yenga yade ba ko sida yam interesting soi aduga khoi kaini kanda time and distance da ngasai gi khoi gari ani thauminare khalasne khoi opposite direction na thauba adigi approaching each other ko khoi gi mamai onjana thorokpa karum kana moi gi meeting time ko adugumana chingba interesting oiba mayam sauri yengmina se adudi sigi time and distance se ko hawrasi ko adudi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ question ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ basic rules ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ basic rules ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ lower classꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄ formula ꯈꯔ ꯀꯣ number 1ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ distance ꯀꯣ distance equal to ꯀꯩꯗꯧꯕ speed into time सिगे हारी से अखोइना अदुम लोअर क्लास दे अखोइ तम येंग थेंगनरे को हारी अखोइना डिस्टेंस से स्पीड इनटू टाइम को अदगी रोमान नंबर 2 दम येंगसी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम येंग को अखोइना स्पीड पुथो के हारगदी डिस्टेंस टू द कइदोबा टाइम दना येन बको सुमाइना अखोइना अखोइगी बेसिक रूल्स खरा येंगमिनसे बको अखोइ सि हारि सिंग से याम नखोइगी याम बेसिक ओइबो पोनी अदुम मयाम दुम खंगना लेर पोनी को अखोइगी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड को सिसु बेसिक नि को सिसु दुम अखोइ तमदर ला पोनी अखोइ क्वेश्चन द एग्जांपल इन अखोइ सपोज distance pyramid speed pyramid time putu आइडी होई सिगी formula से पानबियो हम लाइरे को सिबो हमना clear नि को अदुगी मतुंग ताबदा खोइना conversion of unit को सिदी खतंग मुन्ना तामिना सिको conversion of unit सिदे यंग मिना सिमया अखोइना क्वेश्चन द को क्वेश्चन द खोगी किलोमीटर पर आवर द पिरमगा आंसर द नंग साइ ऑप्शन द न को खोगी मीटर पर सेकेंड द पिरम अदु अरगदि खोजे यूनिट से कन्वर्ट खोगी कन्वर्ट तोबम दरकार ओरिदन को अदु कन्वर्जन से यंगसे खोगी किलोमीटर पर आवर से खोइना मीटर पर सेकेंड द ऑन जेब को खोगी x kilometer per hour पुंग द x किलोमीटर खोगी डिस्टेंस ट्रैवल तौरेको हारि से अखोइना सिसे कहिदो ओनबा मीटर पर सेकेंड ओनजे अदु अरगदी कहिदोबा किलोमीटर हाइबसे मीटर क्या ग माने 1 किलोमीटर अमसी मीटर क्या ग माने 1000 ग इबिरेको अदगी आवर द सेकेंड क्या ले 3600 सिकेया मीटर पर सेकेंड सिबो मैम ज्ञान ताबिरी को क्लियर होई को सिदे येंग बिनो 0 से ककपीर से को 0 यारे को सिबो गम लाइरी को अदुगी मतुंगदा सेउ 2 5 जा si 2 na ka asgo thase 2 5 sa 10 36 ta kanana 2 ne yen biro 18 kya 18 18
मीटर per second यारेको अखोइना ngसाइगी अचौबा यूनिटगी मचादा ओनगे हारगदी को इसम समना 5/18 सिसना पुरी बियोबको इनटू तो बियोबको सिबो क्लियर होरेको मखा यिंगसे दुदी मखा यिंगसे मीटर per second से सिदी कइदोबा सिसे किलोमीटर per hour द ओन बगी यिंगसे अदुदी यिंगबिरो y मीटर per second पिरमी खलसिको सिसे कइदोबा इक्वल टू निको सब वाले सिंगबिरो मीटर y मीटर per second सिसे कइदोबा किलोमीटर ओन गयागती 18/5 कइदोबा किलोमीटर per hour सिना पुरियो 18 कइदोबा by 5 सिलेरेको सिना पुरियो को यारेको सिबो क्लियर होरेको सिबो क्लियर होरे ओके यारेको सिबो क्लियर होरेको अदुगी मतुंगदा खोइना एवरेज स्पीड को एवरेज स्पीड से हाइफेट यिंगसी एवरेज स्पीड पुथो नखोइना क्वेश्चन जिदा हंगा अमबको कइदोबा एवरेज स्पीड पुथो नखोइ क्वेश्चन जिदा हंगा अमबोरगदी यौ कोइना कइदोबा एवरेज स्पीड पुथो काइना कोइना क्वेश्चन द हंगा अगदी कमाइना पुथोकदगी हादिंगसिको इक्वल टू टोटल को खोगी टोटल डिस्टेंस कवर खोगी मान चटलीबा डिस्टेंस तो पुलप तो टोटल दो अदुदा कइदोना येनगदबा टोटल टाइम टेकल को चंगीबा अपुनबा टाइम दो टोटल टाइम टेकल दना येनगनी टाइम टेकन दना यारे को खोइना क्वेश्चन दा कइदोबा एवरेज स्पीड पुथो हाइरगदी को क्वेश्चन जिदा एवरेज स्पीड पुथो हाइरगदी नखोइना पांदो सि करमबनो हाइरकांदा टोटल डिस्टेंस कवर माने ngसाइगी चटपा डिस्टेंस से को माना सिदगी न सिबो म चटले अदगी मतुंदा सिदगी न सिबो म चटले हाबदा अपुन वांदा को a person runs at 5 kilometer per hour. How much distance he will cover in for 1/2 hours. को क्वेश्चन जाइसिको होगी मी अमना पुंग अमदा किलोमीटर 5 चले को मी अमना माना चेलिजे को मा लमजे चेलिजे केदो पुंगदा किलोमीटर 5 चेलेबको अदु अरगदी माना सिगी 1/2 hours सिददी माना डिस्टेंस कयाम कवर तौगदगी हाइबसिने यारे को हंगिजे कइनो डिस्टेंस हंगबनेब यारे को अदा अखोइदी याम सांगना होटलोय आइदी एग्जाम गुम्बा खोइना एकेडमिक की को एकेडमिक एग्जाम दुंबा थागदबदि नतबनिना मेनली आइगी वीडियो सी खोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थाबा होय हाइगुमना खोगी एसएससी की को लेदना को एमटीएस सीजीएल तगेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम द सीएस एसएल को अदुम थाबगी
ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯕꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯂꯤꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯩ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯀꯅꯤ ꯐꯣꯜꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦꯀꯣ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯄꯨꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ 4/1/2 ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯕꯔ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ 5 km/h ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ 5 km/h ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃꯅ 5 km/h ꯆꯠꯂꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯕꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ 4/1/2 ꯑꯋꯔꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ 5 km/h ꯅꯤꯀꯣ ꯑꯋꯔꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯀꯟꯚꯔꯁꯟꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯂꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯃꯥ ꯆꯥ ꯊꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯏꯀ꯭ꯋꯜ ꯇꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯟꯇꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯅꯦꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯟꯇꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯜ ꯇꯨ ꯇꯥꯏꯝꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤ 4/1/2 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯏꯟꯇꯨ 5 km/h ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ 4 2 8 9/2 ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯀꯣ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯍꯩꯀꯣ 5 ꯂꯩꯔꯣ ꯏꯀ꯭ꯋꯜ ꯇꯨ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ 45/2 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 2ꯅ 45ꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ 22/2 ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯋꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯖꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯈꯣꯡꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯦ ꯄꯔꯁꯟ ꯀꯚꯔꯁ ꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ a person covers ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯀꯣ 800 meters in 160 second ꯀꯣ 160 secondꯗ ꯃꯥꯅ 800 meters ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ find his ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯀꯥꯔꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯒꯨꯝꯁꯦꯕ in his speed ꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯅꯦ ꯋꯥꯏ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯕꯨ next question dako a person covers a person covers 800 meter
in kayada 160 second ko 160 second da mi amana 800 meter chatle ko find his speed ko magi speed puthokpiyo find his speed my speed puthokpiyo sida kai do distance pirame time pirame puthoktoise kaino my speed ne yare ko hingbiro doigati speed se kai do ba distance by time ne adu oigadi distance ti 800 meter by 160 second kya tani sida 5 meter per second yarba sida loy adu oigadi question je khoi exam man ba hai tar exam da hangba yaba question nong nainarasi sina sum basic ngasagi p gi ba formula sing da kedo hai pe ningjang boy kai oi tawuni yamna simple loigre yam tina simple loigre aduna khoi kitang exam da lakpa yaba question nong yengasi ko yengasi next da is the rule macham tang hayogi ko khoi asum kenom tang hayoge maru note macham tang hayoge ko khoi body ani se ko haidi khoi yengo body ani se a haiba ma b haiba ma yare ko a haiba ma b haiba moi je ke do same direction da chatini ko moi je ke da ba same direction da chatini tawgum na su magi sigi body a habsi ma speed am na ro just tatli ba go bunna ko moving ni na b gi su speed am dai gini ba hari ba speed sa kai do ge da a na b da gi hele b gi speed pudi a gi speed sin hele ba ko adu ora ga di gengo masagi thogalak pa jing ko sum thomina rame moi ani gi sida athapa lai gani ko moi ni si kam lap na gi haba lai gani moi ni gi distance lai gani yare ko adu thambiro adu gi matung da aina haini ji kena ngana a gi speed sina yang wi hen bani na b da gi mana sum thogala ga mabani soi digi phom da thengna roi do jaga am da soi unar kani ba matam amada mafam da soi thengna kani maram di a gi speed sina keno ba b gi speed da gi hen bani na yare ko adu da sida la ka do question ji sigumba case sida la ka do question je kai na hare kan da ko gi relative speed of approach puthok hai kari relative speed of approach idaba sigumba question an kani relative speed of approach puthok hai gadi sa minus sb chikaino sa minus sb a gi speed to dagi b gi speed to khaidok piyo yarba yare ko adugi matungda yengsi moi ani aina ngasai na hagi budu a gi speed na b gi speed tagi hen bani na ketaraba a gi speed na b gi speed tagi hen bani moi ni jaga am di unaduine ba unaba matamda moi gi meeting time se karam matamda unagadage pung kya do unagadage pung ani do unagadra pung hum do unagadra habna chingbuse si kamai putogadage hai kansda ningbiro d ko d ai jigen ngasai gi a ga b ga moi ni gi marak ta laiba arapado distance to d yarba duga yarba sidor moi ni kam kan da unagadage haiba kaidoba matam putoke haragadi d divided by sa minus sb sida loire ko sida siningjang biro screenshot lobibani khangge note tawbibani khangde tawbiro digi matungda makha sathasi doragadi sigo mari leinaba question am tawji ko
Okay. Approaching the question se khantoltre. Okay, sum hola ma yaujrasini ko. Question se khantoltre. Aduga rule am no jik nei na gre ko. Ani suba rule am tang yengse. Ngasagi hojiki to case ama lakpa yadra. Speed se tungda thoraiba guide na heni haibadu lective natra. Ngasagi mamang da thoramiba guide na hen basu leiba. Ngasagi body A digi magi speed na body B digi speed tagi hen matamda bani se namadna thogalaga thengnari ne natra. Time t da thengnari ne. Adu kai gumba speed se B ni helamagadi. Example ina maring da thorpa gari sina magari ni thominare mamang mani mabani gi arapa se D ne lorase. Mabani gi arapa se D ne lorase ko. Ado gari se thorai ni moye distance se kedoba si D ne loro. Ado kai gumba si ki B si se B ha si gari se B ha si ne gari se A ha. Magi speed se B se hela mamang thorba gari se hela gadi bani thengna gi dro. Thengna ro sum lap thok na ro dro. Sum lap thok na dini ba. Ado si mo matam da si mo case na kamai hangya kan relative speed of separation. Relative speed of separation. Ko. Relative speed of separation. Sigumba se ko. Haidi kedoba babani je mamang thoriba guide na speed to helaga sum thogala sakhe ba sum lap thokna thengna gi da thengna sum lap thokhi ge da ne natra. Ado sidang be abu question ji distance of separation ko. Kari distance of separation. Distance of separation. Distance of separation. Distance of separation hang ba yai. Relative speed of separation hang ba yai. Adu tardi distance of separation je kamai puthokadagi habitan kok thajabi. Aduga homework which distance of separation je kamai puthokadagi. Manga sadaji ko. Nudu sadaji question bible or si question jam sang lu yin dai. Question na sang ba hot mana khasi kha. During honor yengsi a car runs at 60 km/h. A car runs gari ma chele ko gari ma thore chele at 60 km/h. Si angka je now ni kai tai kai na khan bu song ani now ta ba si smai to bani khoi gi topic am pai matam da ma gi wa hau dog ma gi basic khara tau da ba ya da bani ko dun dum khoi gi ma je thadok ning ga sa thadok pa ya da ba hai tare si dun da amani pai ma phalau na aru da chuang ro loi amend runs ko kadaba car ma je 60 km/h lai yare ko aduga men amana kaido mi amana run sel ise kaidorba pam se gari amna chatpasina gari am chenbasina kaidaba hour da kaidaba 60 km chatleba kilometer amda kaidaba ante sorry hour da ko pung da 60 km thaweba gari se kaidaba hour da kilometer 60 km thaweba adugi matungda yenguko misina men runs at 1/3 the speed of the car adugi misina chatlisina ko an chelisina
at 1/3 the speed of the question. A man runs at 1/3 the speed of the car and reaches office from his house in 15 minutes. Car se pung da 60 kilometer thore adigi mi na car sin thawni ko sina car gi speed neba ya dai ko mi sina mu kamai to ge da ngasai gi car du gi speed tu gi 1/3 neba man chelije saruk hum tok pai saruk ama ne man chelije ko and reaches office from his house in 15 minutes. Trang ade how far is his office from his house? Chi question ji loi ji ko hai chan da bai si question ji yeng ko question ji yeng ko dugi matung da ji question ji loi dri how far is his office from his house? Hangai ba tari ba question je hangai je kena kanda magi mayum je office te kyam lawki kaino hangi je question je distance ni ko hangi je question te distance yare ko clear yare ko sibu clear ore ko question ji de khatang thet pam dia ogre karam gi speed pire ko karam gi speed pire nupa ji gi speed si car du gi speed ki saruk hum thok pa gi amani hai 1/3 ne hai ko pung pire matam time pire my distance putu hale car ji gi speed pire ga nupa ji gi speed si kari mari le ne ga di palam dro question ji ta 1/3 thairam dro 1/3 the speed of the car hairam banina kari 1/3 the speed of the car hairam banina car gi speed si dagi akoina mi ji gi speed ji putok toine nupa ji gi yan tare ko yare ko de holasi ko kutharsi okay man speed ko man speed je ngo ngasai gi 60 ni hydra car gi da 60 kilometer per hour pung da kilometer kya thoba 60 thoba pung da 60 kilometer chat thau have ne ba natra adu je yengu by 3 na magi sigi saruk ahum thokpa gi saruk amani have natro saruk ahum thokpa saruk amani have ne ba 1/3 the speed of the car ne adu ta di 60 the 3 yen biro kya phangani 20 kilometer per hour yarba 20 kilometer per hour adu regadi yengo hoji speed khanga ba nupa de speed khange laire 15 minutes haire 15 minutes hairagadi ngasai ke doba 15 minutes hairagadi kai do onthok doba 15 minutes haire ba yarba adu ngasai gi hol jing de da kilometer per hour do holeba adu regadi hoji minute se kai doba hour do on da ka 15 minutes se hour do on garagadi 15 by kai doba 60 minute kya ba 60 na ko 60 ni yen biro si hour tarani
ꯌꯥꯔꯕ 15 minutes to hour on badarka oire all is 15 minutes 15 to the kaidaba 16 yen biro hour phangani adu kya lai 1/4 hour calculation jam thugodabni ko hour lai yare ko hoji kai problem lai problem laitre hoji kai no lo bita dise distance puthokpa distance equal to yengo speed into time irero ge ko samjalaji ko 20 speed ti kya lai nupa 20 into hour di kya lai re 1/4 sigi 4 jina sigi 20 sida kaji 5 adi kya ba 5 kilometer ko 5 kilometer yabe answer ji kya tare magi mayum dagi my office how far is his office from his house ai question je muni je office se kai do ba mayum ko magi office dagi magi mayum dagi office se kyam lap kya bane 5 kilometer lape kai do ba 5 kilometer lape my office se mayum dagi kyam office se mayum dagi kyam lap kya bane 5 kilometer lape ko si yare sida clear ko clear okay next question kidoba next question da yingzi a person covers 10 kilometer at 4 kilometer per hour and travels is average speed che tawde habet ti takrabane do yingsi average speed by si ko exercise ko average speed question ja habet ke ko a percent a percent covers kedaba 10 kilometer at kedaba 4 kilometer per hour and then travels further I see I writing khang da so aina chin habis tum ibu ko 21 kilometer ko at ke doba 6 kilometer ke doba per hour find his average speed smaina khotpa matam da landui ni ko khoina example oina yeng ko average speed hangena average speed equal to harga 31 average speed harga yeng ko ngasai gi sorry average speed harga yeng ko smaina ibu kan landui ni ko mistake se ko sain tawdana average speed hang ya ngasai my speed ani pirame dana ko ahamba 10 kilometer chatpagi ama amana kai doraba 21 kilometer chatpagi ama ada ani je tinjinaraga ekta speed ani je tinjinaraga 2 ni yen to 5 tai landui ni ko kedaba landui ni ko sain tawdi si lal answer lal average speed putho harga smai putho modila magi pirami ba magi speed ani da tinjinara 2 ni yen to ga taban answer do average speed hadi lal ko atumbu do hochi ko atumbu do hochi yeng time je mana kya piramba time piram de ko time piram de ahoi time putok se de ahamba gi time putok se ko ahamba mana cover to basi distance cover to mana 10 kilometer chatle hai ahamba da ko aduga speed na kya 4 kya lerni 5/2 si lai ko se si am lower class ki mong ni si lai ko si hour de yare ko t2 putok si kya piramba 21 kilometer da kya na 6 na yan tari ko 7/2 hours yare ko total time putho si de
total time equal to total time puthos ani si tension na birase 5/2 plus kedaba 7/2 adu oragadi kya taraba 6 ai samjale ko si yam live poni ko yam live poni 6 hour total time kya legre hojik 6 hour sibo clear ko sibo phajana gyan tare ko kedaba aham piramba distance gi time puthok pire ani shuba piramba distance gi kedaba time puthok aham journey gi time puthok pire ani shuba journey gi time puthok pire total time se adu dimana kedaba kya tare 6 hour tare yari ko masi kari gi no hire kana ko si puthok darka is average speed puthok pagine magi total journey dugi average speed puthok pagi damakta puthokna bagi damakta kedaba khoina total time se darka ori ne ba ko sibok leire adudi total distance of puthok pirase total distance ka total distance yang mimnashi 10 plus 21 kya ni 31 kilometer tare ko adui tardi average speed puthokpa yare hoji average speed puthokpa yare kamaina total distance total time yaraba total distance puthokpadi yango hoji average speed sorry average speed puthoke hadi total distance ta total time ngasai total time puthokpagi darka oi total time puthokpai maram khangi ko average speed puthokpada changbagi total distance puthokpai maram khangi ko kedobagi average speed puthokpagi si yare ko sigis da my value hapchan biro koi ngasai puthoki budugi kaya 31 6 ko sidi kya yen thokpiro 5 kaya ba 5 yarba kilometer per hour yare ko average speed yare ko answer silere ko gyan tare ko si question jima fazana clear ngasai gi average speed pu thuarega kogi keno aham bai journey gani shubai journey gi speed to pinjenar ga tuni yen bido yade ko smaina total distance pu thokpiro total time pu thokpiro di mutungda total distance total time ni yen biraga average speed phangadaba yare ko sibo fazana clear oire ko next ta mu yengji thang dong yengji 2 points 2 points ko A and B yaudra male me R 30 kilometer apart kedoiba point aniji A and B je ko 30 kilometer lapnai ye ko yengsi makha se thasi a person starts from A and
reaches B in 5 hours. From B, he returns towards A, B, towards returns A he returns towards A and covers 10 kilometers in 2 hours. Yarba. Up to kaida? Up to C. Yai. Kayam daloy no. Pas em na. Up to C ko. C bo le re. C bo ubiro. Chandre. I have got 2 points A and B are kaidaba 30 kilometer apart ko. Moi lap nahi je. Kaidaba 2 points A and B are 30 kilometers apart ko. A person starts from A and reaches B in 5 hours. From B, he returns towards A and covers 10 kilometers in 2 hours up to C. Yarba, Sibu ni question je. Sibu le. Akha wa di ko. Sibu ngarang nahan le bu ko long jo. Yare ko sibo. Makha sa thara ki ko. Adagi matungda number 1 ko. Mana puthu ai je ko. Find haga number 1 da. Find haga number 1 da speed. Speed from A to B. Speed from A to B. Ka. A dagi na B box speed se ka. So ma number 2 da speed from B to C. Average speed for the journey from the journey A to B to C. Mari shubda velocity. Question select. Puthuai find speed from A to B. Number 2 is speed from B to C. Number 3 the average speed for the journey A to B to C. Number 4 the velocity. Mana puthuai ji question da si gai ni. Clear hoy na? Okay, clear. Yari ko question ja. Durgadi hot power se. Solution da
ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯖꯩ ꯁꯥꯇꯤꯟ ꯍꯥꯞꯄꯦꯀꯣ ꯐꯣꯟ ꯍꯥꯞꯄꯦꯀꯣ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯣ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯪꯉꯦ ꯌꯥꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯗ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ A and B ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯥꯛꯄꯅ ꯐꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯄꯥꯔ ꯀꯩꯕ ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ A and B ꯀꯣ A B ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ A and B ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯕ 30 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯂꯥꯞꯅꯩ ꯌꯥꯔꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ A and B ꯃꯣꯏꯁꯦ 30 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯂꯥꯞꯅꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ A person start from A ꯄꯣꯏꯟ A ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ reaches B in 5 hours ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯨꯡ 5ꯗ 5 hoursꯇ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯦꯁ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯏꯟ Aꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯈꯣꯡꯁꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ B ꯌꯧꯔꯦ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯕ 5 hours ꯀꯣ from Bꯗꯒꯤ he returns towards A ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧ Bꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ Bꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ Bꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ he returns towards A ꯔꯣꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ 10 covers kilometer 10 kilometers he returns towards A and covers 10 kilometers in 2 hours up to C ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ Bꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ Aꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨ Aꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨ B ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯡ 5 ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ Bꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ 10 kilometer cover ꯇꯧ 10 km Bꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ kilometer 10 ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯂꯦꯕ A ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕ A ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ 10 ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯂꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ 10 kilometer ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ Aꯒ Bꯒ ꯂꯥꯞꯅꯔꯤꯁꯦ 30 kilometerꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ A ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗꯒꯤ B ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯅꯦ B ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯡ 5 ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ Bꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ A ꯐꯧ ꯌꯧꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯜꯂꯛꯇꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ 10 kilometer ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤ 10 kilometer ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Cꯅ ꯊꯣꯟꯕꯤꯔꯁꯦꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯏꯅ ꯄꯨꯡꯅ 2 hours ꯀꯣ find speed from A to B Aꯗꯒꯤꯅ B ꯐꯧ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ Aꯗꯒꯤꯅ ꯃꯥꯅ B ꯐꯧ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯕ ꯌꯥꯔꯕ Aꯗꯒꯤꯅ B ꯐꯧ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ Aꯗꯒꯤꯅ B ꯐꯧ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯨ speed between A and B ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ Aꯗꯩꯅ B ꯐꯧ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯨ Aꯗꯩꯅ B ꯐꯧ ꯂꯥꯞꯅꯕꯗꯣ Aꯗꯒꯤꯅ B ꯐꯧ ꯂꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 30ꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯇꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯋꯥꯔꯗꯤꯀꯌꯥ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ 5 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ 5 6 30 6 kilometer per hour ꯄꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄ 6 kilometer ꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ 6 kilometer per hour ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ Roman number 1 question clear ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ sorry ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ Roman number 2 ꯃꯍꯨꯠꯁꯦ ꯀꯣ speed between B and C speed question दी पाहुद्रेनी speed from B to C
B dagi sibu ngasagi mana si lakidana ko sida A leire sida B leire mana B dagi halakpa 10 km chatle adu sigi point lepe si C habe tra sigi speed putho haba adu itardi speed between B and C equal to kaidaba equal to 10 to distance to mana cover to ido by kya da pungani da jadi kya phangba 5 km per hour yarba number 2 bu hotle ko sibo kashi problem like ko speed from B to C ko average speed for the journey A to B B to C average speed putual sai tau give the happy man ko ma number 3 kai putoba average speed putoba adu itardi average speed putoke di koina kai haba average speed putoke haragadi total distance to the total time ne yeloidra total distance ti ase 30 im chale 10 am chale ko hour di mas je time di manga am sange ani am sange mana sai A dagi B da chatpada pung manga am sange natra B dagi sida halakpada pung kya ani am sange tarsi ani je lijinabi roidro lijinabi ni ko lijinabi ni ko tinjinare kya tare adardi 40 is 40 by 7 km per hour sidi kya ba yantho 40 da 5 5 7 si ta hai ni ko am lai bu ni ko se chile are ko average speed puthe ko adugi matungda kari man velocity je ge man velocity ja ja leina comment habiram man velocity je ko velocity have the speed of a moving body have ni ko velocity the net displacement of the body the time taken ne yendi netro adu tadi magi net displacement je kaino displacement pham hong ba ni ko pham hong ko sem biyo apun pham hong ise every net displacement ni je ko A lere B lere C lere C de lere ma se C yore yare ko de C hale daraba adu pham hong ise AC net displacement ni AC di 30 minus 10 chumbro chumiko si apun 30 ne mana si buk sang lagta ardi silera mana si yorure si hale adi mana yorok tu si ma pas na tro silera mana silera di si displacement ta dro si di kya orni 20 km yare ko sibo yare ko net displacement je kya 20 km adui tar di total time taken putokse total time taken di se 7 tar ni dna ko 2 plus 5 7 velocity putoke di nai torni net displacement of the body to the kanana yenba 20 to the 7 yenbi time taken yaraba yarni okay adudi ko 2 6 7 tarani kilometer per hour directed from A towards C yare ko sibuk
ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯀꯦ two cars next question niko two cars A and B car ani leire A and B start from the same point kaidoba start from the same point point amadagi start tawminabako but move in opposite direction but move in start tawminare but move in opposite direction ko kaidoba car ani ko car ani ko sigi point sigi point B habisdagi changing in ko sigi point B habisdagi kaidoba start tawminare car ani se ko aduga ko ai se min tongan mon thonse C point C habisdagi kaidoba car ani se A and B start tawminare तगुम जो मोई चलीसे ऑपोजिट डायरेक्शन अमना सोमदा चटपा अमना सोमदा चटपा यारे को अदुगा यंगु किदरबा किलोमीटर जे को इनी को कार से B A हाइबा केनो सिगी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर यारे को अदुगा B की स्पीड छिना कार B की स्पीड छिना 35 किलोमीटर पर आवर याब्रो कार अनि लेरे सेम पॉइंट की मफम ममतदगी कैदबा स्टार्ट तौमिनबा तौगुमना समोयनी से कैदबा डायरेक्शन दी अमना सोमदा चखिबा अमना सोमदा चखिबा यारेको अदुना क्वेश्चन जिन हंगिसी कैनो है कांदा मोगी रिलेटिव स्पीड से पुथो है करी रिलेटिव स्पीड से पुथो है कमाय पुथो कने रिलेटिव स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन से पैदे यंको सिनी का B A माना सोम चखिबा माना सोम चखिबा माय स्पीड अम लेनिदा माय स्पीड अम लेनिदा अदुना यंगो मोयनी सुम थौदोकनागिदुइने सुम थौदोकनागिदुइने अदुना मोयनी की स्पीड से कैदोबा रिलेटिव स्पीड पुतो आदि मोयनी तिजेनर खंगोइत्रो मोयनी स्पीड से तिजेनर नत्रो मोयनी तिजेनर मोगी रिलेटिव स्पीड पुतो आगदी यंगो मोगी मागी स्पीड अम लेरिने मागी स्पीड अम लेरिने यान ताइको अदु मोयनी लापथोकनारकपसि माजु थौदोखिदुइनी माजु थौदोक माना थौदोकतबिदा स्टेबल ओइना लैबो ओरगदी मा खतगी स्पीड तुना चखिबदगी लापथोक पोइदिने तगुम जो माई स्पीड अम याबने मागी स्पीड सिजु मागी स्पीड सिजु अनि जगा लापथोकनारकपनि अनि जितिनजनारदि रिलेटिव स्पीड खंगोइद्रो दिना रिलेटिव स्पीड खंगेदि जबा मोयनी स्पीड तिनजनाबियो यूनिट माने को 75 तारेको नारेको सिबो क्लियर अदुगी मतुंगदा हंगिसी डियर सेपरेशन आफ्टर 2 आवर्स क्वेश्चन जाम इंटरेस्टिंग होइत्रो गाड़ी अनि सेम पॉइंट दगी केदबा थौदोखरे ऑपोजिट डायरेक्शन दा मोगी पुंग अनि की मतुंगदा मोयनी से क्याम लापनागदगे पुंग अनि द मोयनी की अरापसे
ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅꯒ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅꯒꯗꯒꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤቭ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯨꯗ ꯀꯩꯅ ꯇꯥꯏꯝꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯁꯦ ꯍꯪꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅ ꯂꯥꯞꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤቭ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯨꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯗꯨꯅ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 2 5 10 1 carry 2 7 14 15 150 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯊꯥꯞꯅꯔꯅꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯁꯦ 150 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ 50 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯁ ꯑꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯆꯠꯂꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯍꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯆꯠꯂꯕꯀꯣ ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤቭ ꯁ꯭ꯄꯤड ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤቭ speed of separation relative speed of separation is equal to मागी सिगी स्पीड एस ए की स्पीड ए बॉडी की स्पीड ने बी की बॉडी स्पीड ने मोइने तिंजिनरगा तागनी थिम जंगबिरा यारेको ताइदको अदुगा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से सेकेंड तौगिबदो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से करेगा सागी मोगी रिलेटिव स्पीड टू द टाइम न पूरी व्यू लोरे को सीधा क्लियर हो रहे अंदु केस अमा लाग याद्रा सिना मु कैदोगे द खोगी बॉडी अनि से तोंगान हाइदि ऑपोजिट डायरेक्शन चखिबगिने अखोइना बॉडी अनि से कैदोबा अमगा अमगा से ओंजनरा थरक पोरगदि अप्रोचिंग तो बोरगदि केस को सिना केस 1 थाबिरो को आई थाउद्रे केस 2 दे यंगसेब करंबा केस ना कांदे खोगी मोइजे ए लेरे को सिदा बी लेरे मोइजे सेम ममा मा हान ओंजनरा थरक ꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯜꯂꯛꯏꯅꯤꯗ ꯁꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯟꯖꯩꯅꯤꯗ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯣꯟꯖꯟꯅꯔ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯆꯪꯖꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤቭ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤቭ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ एस ए प्लस एस बी ए की स्पीड ने बी की स्पीड ने तिनसिनरगा रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच से खंगनी यारेको अदुगा डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से मबानी चंगजनर डिस्टेंस खंगे हारगना कदवा एस ए प्लस एस बी दवा चिदा टाइम ने पूरी व्यू यारेको कइबा डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मबानी क्याम संसिनरके दको ngasai kyam lap thokige haibagi kaya distance kyam lapna moi thapoknagrage haiba kyam lapna thapoknagrage haiba matamda ngasai gi relative speed to the time na puri dana adu maina sidasu kaidaba moi ani kyam changsinarage hai kansa khoi kaidaba moi gi relative speed to the time na puri bi wani ba dai drone ko adu ga yong case amna kai taweda ngasai gi ahamba case smai chakhibini dako smai tonga direction da मनिंग ओनर चखिबनी ऑपोजिट डायरेक्शन चखिबनीना मोइनि से पुनबगी उनबगी चांस लेब्रा लेते थौदोक नगरमनी लाथोक नरकेदनी नत्रा मबानी उनबगी पोती उद्रे
सिगी केससिदि कमाय तौई ओनजनरकपनि चंजनरकपनि को चंजनरकपनि ए जु बी रोंगी साइड चंगैनि बी जु ए रोंगी साइड चंगैनि अदुना ताकबदि मोय अनि मोय अनि पार्टिकुलर टाइम अमद पुंग अमददि मबानी उनदुरबने सर्टेन टाइम ददि उनदुरबनेबा नत्रा तमद मोय नि उनदर अदुना मोयगी मीटिंग टाइम से पुथोकपा या मोय नि कम कान उनगदि हाइबो वहंग हंगबो याइबा नत्रा अदुना मोयगी मीटिंग टाइम पुथोके हारगदि मीटिंग टाइम पुथोके हारगदि कदबा डी से कनानो डी से करम डिस्टेंस नो relative speed na yan biyo d je karam distance to d hari se sida d hari se d hari je d hari je sida d hari je ko sida d hari je katum thaki d hari je sida moyani je si unadringai bada bani hambagi thapnaba chang leiramoidro moyani sigai thapnai haibagi distance am leirangani moyni si gap le moyni mongdo gap le besana unadringai mangda adu gap tu ne sigi d distance yaraba yarena ko initial distance of separation ko moy hanagi kedoba lapnaringai gi dune lapnaringai unadringai sibu clear hoire ko okay are do de makha tathaji 2 cars start from point A and B, which are 220 apart. See again. Next question. Two cars start from point gyan tadragasu comment haibiramu gyan tade do tum yam haidana tawjabadi natte sum aina khar khangjabadu mayam share tawjabani exam se sum SSC ki su question laktre ko ji form thajannaramani mayam na thajan loikre emi card ngainari ramni the marak sida sum yengminaba yaidana ko bewani yam haidana khotana ai ba sajabana sade tum yam sigi knowledge se sida gi hena lom leinaramani exam thar phaise ado sum khara fresher sing nauriba sing gi sum yengmina jen tawbani ai share tawjabani towards each other at 40 kilometer and 30 kilometer respectively. Two cars start from point A and B, which are 210 kilometers apart and move towards each other at 40 and 30 kilometers per hour respectively. Question question loidriko.
ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ question 이지랄게 question이 상이 khara number 1다 at what speed 타면 at what speed ko at what speed they are approaching each other question number 1 at what speed they are approaching each other number 2 the wing minus after how many after how much time have you sorry at what time at what time at what time at how much happening I'm sorry 이제 가야되는 실례지 지란들한 이제 거리는 after how much time they will meet 문화가다게바 tuition bureau at what speed they are approaching each other Remind number 2 the after how much time they will meet possible Remind number 3 the if they meet at sea moi si du unarabo ko find puto distance puto AC distance is find the distance AC gare ko photo see okay question ji habidang utang yongise two cars start from point A kedoba A dei hore and B which are 210 km apart car ani point A dagi amadi B dagi start tau hore moi je kya lamnaba 210 km lamnaba move towards each other kedoba amana amagi mai kai 1000 na ni ko move towards each other at 40 and 30 km respectively at what speed they are approaching each other yeng ko car ani leire ko point ko car ni leire amana A haiba points dagi thore amana B haiba points dagi thore yaraba ko moi ni lapnai je ahambagi yengbiu kedoba distance se 210 ni moi ni gap lai je D je initial distance se kya 210 sibo gyan tare ko moi thousand kilometer singu amana 40 kilometer amana 30 kilometer per hour moi speed singu ko moi thousand speed singu ko adu ergadi at what speed they are approaching each other hojik tawgiba duni ko hojik aina rules ama habit haigibudo aduni ko adu ergadi holasi ngasai kedoba
ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ rule 4 ꯉꯥꯏꯈꯣꯀꯣ ꯃꯥꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯤꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯇꯨ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯦ 40 + 30 ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 17 km/h ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ after how much time they will meet ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯎꯅꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯅꯒꯗꯒꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯇꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ 0 ꯀꯛꯄꯤꯔꯣ 7 3 21 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥꯗ 3 hours ꯄꯨꯡ 3 ꯀꯣ they will meet at C ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯎꯅꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯎꯅꯔꯦ ꯎꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯧꯖꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯧꯖꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯗ ꯎꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯎꯅꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣꯕꯀꯣ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗꯩ ꯂꯥꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯇꯣ 30 to 40ꯗ ꯄꯨꯡꯗꯤ ꯀꯌꯥ 3 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 120 km/h ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯇꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯇꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤꯒꯦ 40 ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕ 3 hours ꯊꯦꯡꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯄꯨꯡ 3 ꯆꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯏꯅꯕꯤꯔꯣ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯥꯏꯝꯅꯤꯗꯅ 120 km ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯒ Ram is 100 meter 100 meters ahead ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ of Mohan they are running in the same direction ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ Ram's speed is it is 8 meter per second siyo ibiro Ram is 100 meters ahead of Mohan. They are running in the same direction. Ram's speed is 8 meter per second. Question loidriko. While that of Mohan is 6 meter per second. How much would be the
distance between them after 10 more seconds. Handwriting. How much? While that of Mohan is 6 meter per second, how much would be the distance between them after 10 more seconds? Ko hot power si ko dide. Tamangan de bida matam yam lawle to isi question amam. Okay. Question jeng ase. Ram je 100 meter ahead of Mohan. You Mohan je sile aim thabe ge ko. Ram jina 100 meter ahead of Mohan dagi meter chama hena meter chama hengat na lay ni ko. Chatlini meter chama hengat na lay habani. Ram jina Mohan dagi meter chama hengat na lay. They are running cheerling in the same direction. Same direction da cheerling. Yari ko. Ngasai Ram gi speed sa 8 meter per second. Yari ko. Mohan gi na 6 meter per second. Sibo clear. Adu itardi how much would be distance between them after 10 more seconds. Second taragi matung ko. Second taragi matung dadi moini ki distance se. Kaya oi beta ki moini ki maki distance. Ai ko ina question de kai khang ngam. Ko ina question de kai khang ngam ya kan. Ngasai Ram na Mohan se meter chama he laga lay ri mangjing thar lay ri. Yan dabra. Kaidaba ko ina question ji matung ina kai khang ya kan da Ram sina Mohan dagi meter chama mangjing thana lay ri ko. Aduna Yangu, adu isi mathakta speed chi yangu Mohan gi se Ram gi se 8 meter per second. Second amda magi ayang bo se 8 ne 8 meter. Ko ayang bo se. Amar second amda 6 ya ko. Adu itardi khoina second am mong khudingi Ram dina Mohan dagi kaidoba 2 meter hen ne chatro. Chatli ko every second da Ram jina kaidoba Mohan dagi 2 meter hen ne chatleba. Adu itardi 10 second da 10 second da Ram mang hendu si kya no 10 second da kya henni yengo 10 second da Ram hendu se second am da ani ni helam ni 10 second da di mana 20 meter helani ba yan da ba 10 second da di 20 meter helani ba adu rega di yengo yam lai mong da haye mo sida kya leba kya re ko sidana Mohan leire sidana Ram leire Ram jina kaya 20 meter hen sa 20 ko 20 meter hen sa 10 second da second amda mana meter ani ni hen chalabni na adu raga di yengo moini lapna base kya le ramba sida moini gi milam se samane yan tai ko sida samani ko le rise adu de 10 second da di mana chatpa si mana sigai chat le khalase ko sorry bida you maje mabani khetnari ji kya no 100 meter ne bako adudi yengu mana chatlisi mana chatpa distance yengu mana sigai loksale sigi chap chana proportion je kaido mana dema sigai loksale yari ko aduda magi di mu kaido raba moi ani lapna basi speed se chap mana magadi si 100 atum laptu natra yan tabra hai badi moi ani lapna basi 100 ne ba adu Mohan na kaido ba mana ngasai 6 ko khoi logic ni ko 6 meter per second je mana hida chale man sigi distance cover to sigi same portion je mana cover to holase ko aduga mana kaidoge si same tore madi kai plus lakani madi second amda kaido ani ni helen 10 second di man 20 helen 20 yanga sida plus la oidro si yaw dungi matam de sigi portion je 100 meter du moi du ne ba ni same kana da chatlaga di natra
same speed ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯆꯥꯝꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ 20 ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ 100ꯗ 20 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯗꯤ 120 ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 120 ꯃꯤꯇꯔꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ 10 ꯁꯦꯀꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯑꯊꯥꯞꯄꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯁꯤꯕꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯤꯅ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯁꯦ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ 8 ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ 6 ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯆꯠꯍꯜꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯍꯟꯅ ꯍꯦꯜꯍꯜꯂꯁꯦ ꯍꯟꯇꯛꯅ ꯃꯣꯍꯟꯅ 8 ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯆꯠꯍꯜꯂꯁꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ 100ꯅꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯍꯟꯅ 8 ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ 20ꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ 20 ꯃꯤꯇꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗꯒꯤ 20 ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯔꯥꯝꯅꯤꯅꯤꯀꯣ ꯔꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 6 ꯃꯤꯇꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ 6 ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯒꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯔꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯣꯍꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯁꯤ ꯅꯛꯁꯟꯅꯔꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯛꯁꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯅꯤꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯀꯌꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯤ 20 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯦ 80 ꯃꯤꯇꯔ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯂꯥꯞꯅꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 80 ꯃꯤꯇꯔ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯂꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯨꯗꯦꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ d1 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ 1ꯗ s1ꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ s1ꯗ d1 ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ d2 ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ s2ꯗ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯍꯣꯜ ꯖꯔꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯕ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯁꯤꯀꯣ s1 s2 d1 plus d2 bracket close divided by d1 s2 plus d2 s1 ꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ d1ꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ s1ꯗ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯅ s1 ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ d2ꯁꯦ ꯑꯊꯥꯞꯄ d2ꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ s2ꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯜ ꯖꯔꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ s1 s2 d1 plus d2 divided by d1 s2 plus d2 s1 ꯁꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯅ when ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ d1 d2ꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ average speed equal to 2s
1 S2 S1 plus S2 ꯀꯣ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯗꯤ 2 into product of speed product of speed kaidoba sum of speed yaba shingjang biro yare ko didi question amtang lawkhalake kanoda previous year exam ko mamang question akogi previous year gi dagi question amtang lawkhalake ngambra yengsi ko option mai answer ka pithoga yengsi okay question ireko 2 cars A and B are running in the same direction. Yaraba direction. Car A had already covered a distance of 60 kilometers. Previous year question niko. Sibuk biro. No credit high. Sibuk ko. Next day yengsi. Question loidri. Question jam to repeat okay. Handwriting khangdru ko harke. 2 cars A and B are running in the same direction ko. Same direction da. Car A had already covered a distance of 60 kilometers when B started running. Question ba? 2 cars A and B are running in the same direction. Car A had already covered a distance of 60 kilometers when car B started running. When car B started running,
the car meet each other in 3 hours after car B started running. Yeah. What was the speed of car A? What speed पुथोब car A गी The cars meet each other in 3 hours after car B started running ko hoji puthok tuise kaidoba what was the speed of car A की speed पुथok पियो यारे को सिजे कनोने 2001 दा हंगी बेंग पियो एग्जाम के 2001 दा बैंक पीओ एग्जाम दा हंगी को ईयर क्वेश्चन यारे को यारे तदी मखा तौसे question ji hola siko question ji haipet a train si car ni re A and B are running in the same direction chen dini ko same direction da ngasai gi car is the har jaga oh sorry is already cover a distance of 60 same direction chen dini adu ki doba is di 60 kilometer oh hetta soijan ni 60 kilometer cover tawgrebe ko madi sto kana distance 60 kilometer cover tawre har matam sida B start hawda ngai the car meets each other in 3 hours after car B started running moi je amaga unare kam kanda car ni je unare koi B je thau bor kan pung ahum da ko 3 hours ko angai B je thau bor matung pung ahum matung unare what was the speed of car speed puto Kamai ho ka mal car A ga B ga si kedoba B jina thobu sung ho tringai matam sida yan ta ba car kan A ga B ga je B jina thobu so ho tringai matam sida A si kya 60 kilometer satpa hogre yaraba aduna moyni unari je business start tawra matung pung hum ko business start tawra matung thobora kan pung hum tung da unare buko adu ergadi magi A gi speed putham ngasai gi difference between the speed of car B and A speed of B which is not given yung aikoina kedoga mogi relative speed of approach ti khangi 20 km ne se per hour kengna ka ngasai gi A sina B sina stop thotringai matamda ma 60 sakhrabane yarba adugo moi je pung hum da thingnei habane pung hum da adu ergadi mogi relative speed of keno khangi ergadi 60 3 ni yen thuye dana khangi dana ko ada amu A gi
A ꯒꯤ speed ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ B ꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ speed ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ in order to find the speed of a car A we need to know ꯀꯩꯗꯧꯕ the speed of a car or the speed of car B ꯀꯔꯝꯕꯅ which is not given ꯀꯣ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ A ꯒꯤ speed ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛ it is impossible to find the speed of a car A ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ 40 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯑꯋꯔ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗꯅ 60 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯑꯋꯔ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗꯅ 45 kilometer. 4th cannot be determined. Kamborani cannot be determined. Sikotbiyo. Natra kami puthoktori. Silaira. Sise 2001 bank PO exam da hangbay ni ko. Adu oragadi question amaga mung khalakya. Karamba lokhachiye. Okay. Bank PO game amaga lokhala. SBI PO. Thank you question. Nangsi. Raman drove from positive exam malaba question ja home to a neighbor ko neighboring to a neighboring neighboring okay neighboring town at the speed of 50 kilometer per hour. Sibo ibiro question ja I handwriting ji gyan ta ji jai harake ko. Raman drove from home to a neighboring town at a speed of 50 kilometer per hour. Speed pire ko. Sibo pire ko. And on his returning journey I mean it's got journey ko he dropped at the speed of 45 kilometer per hour and also took an hour longer to reach home. What distance he covered each way? On his returning journey ko kama katpiro he drove at the speed of 45 kilometer per hour and also took an hour longer to reach home. What distance did he cover
each way. I question them go teng park ko. Raman drove from home to a neighboring town at the speed of 50 km per hour, and on his returning journey, he drove at a speed of 45 km per hour and also took an hour longer to reach home. What distance he did cover each way? Yaraba. Yariko. Yo. My speed pire. Maze journey de halaka matam mana speed se halakpagi 45 km. Kaitoba also took an hour longer. Amuka puma mai me matam punga amaga mu hena chang. My distance mana cover toje each way da kyan har. Sina keno da hangi ko. Hangbuse SVI. Ji question da SVI PO prelims kira 2008 की question 2008 si try tꯧba ngambibre yengbiyo ngasai hafet time and distance ki hafet basic khangamnina bisu mathakta question amani yengledana ko ni yengu hafet answer je ko ai option pirange option je ko option p jinga option 0 ma number 1 da 450 km hum lere option number 2 da 2 to 5 km haibam lere distance ni ko putok tu je 3 da 9 ko the 4 dana 5 or 6 dana none of this alternate etc kilometer option si option je question lere answer se choose tobiro hotlaga ma tabjarani natra ani yingbiro sumaina khoige ka hani ganda previous year exam ke ko previous year question se naina basu ka nai dene try tobiro the question mayam lairi question sum amum to ya sum naina si daga kaigumba gi video se nungai ro ko khara kanaba mateng oinaragadi like share subscribe tobiramu sum aina ngamba matamda kai question sing lari kamari leinaba ko exam sing competitive exam sing kamari leinaba question sing sum thaga charake video sing macha macha sema thaga charake tuna yengbiro competitive exam dadi koigi math se hotpagi speed che yam thuba mudi darkar haidi ma se time se ko matam time factor de chatpa ko boina adagi mathangi video da reasoning gi semjarake tuna hona bal lepi be ade hona minasi aduga exam sing question sing se koina lui habisin se khoi yang minasi ko sumain tawdana nagi video da aina iba khopa da soi khiba chinga khoi ka chan hawdaba yawragasu mayamna ngakpigani